Baisapa, ahora peñamos esta texto en Hebreos, capítulo 3, versículos 7 al 11. Apeisa hei. Upe barepe Espíritu Santo hei koan apehenduramo penderueteñe anite ipemos atapendeñe apendepu apuh. Israel cuera oya poja guaisa oñemoivo penderuetereje hauipu ara ain supe desierto pe. Upepe pendeipu cuera sepu ara ava cueo hesara moyepe ese milagro cuera 40 años pucucue hei penderuete. Upe barese se posiba cuejendive cuera jaja ipu amocoita pia hikuai handoi kuasei serape. Upe barese se posijape doi kemo ai hikuai seputu uha rendape. Ape comaranduña moñe eva cuepe ya esa pe Israel cuera baeisa pape 40 años puku cuejei haisa ojesa ñande yara rembiapo ojendu iñe'e hando guero viai oñemo py'ahata oñemoivo ñanderuetere hehei ipy'amokõita pia ndoikuaaséi cherape ko'ã marandu ko cheryvy cheraindy peteĩ comparación ñandéve g̃uarã mbovy arapukukuépa jaikóvarã ñahendúvarã Ñandejárape jahechávarã hembiapo jaguerovia hag̃ua Ñandejára Jesucristo ñe'ẽ ha hembiapo jahecha jaiko'aja pukukue. Apocalipsis 3:20 he'i che añembo'y'aína nerokẽme ha ambotã'aína oimeraẽ ohendúva che ñe'ẽ ha oipe'áva hokẽ aikéta hendápe akaru hag̃ua hendive ha ha'e chendive 40 años pukukue Ñandejára ojesauka Israel kuérape ha ndogueroviái hese. Mbo'y año pukukuépa ñandéve oñeandukáta Ñandejára jaguerovia hag̃ua ichupe. Ápe he'íko Apocalipsispe jalehaguépe ombotá ñande rekove rokẽ ñamog̃uahẽ hag̃ua chupe ñande rekovépe jaguerovia hag̃ua ichupe. Ndépa regueroviáma ichupe, ndépa remog̃uahẽma ichupe. Ndaupeichairamo ko árape ikatu reguerovia ha remog̃uahẽ Ñandejára Jesucristope. Ndaupeicha.